Ko korike uhu whanga mua he tala malo e whanua, ka mai ngahi tala whakatapu ko toa pe wha o atu pa me hen. Ka ada mua e whainga maari ko nike o atu ai homo polokalama ko i ko te whunga whanua alo au. A ia ko wha o atu mau pe he wiki katoa pe mo Palofesa, te ke tāseo si o lafitani. A ko ngā i he weekend whokina e totonu ke o atu i he atu si te. Ka ana kai ke lava whainga maari e ko ngā koe ki i puke na hoko. Bea na kai ki lawa mao whainga maari ai ka koe ahoni o ku mao e whainga maari i ahoni. Bea ku whamalo ke Palofesa ko ngā koe tuku time. Lawa ke mao e whainga maari e koe ni ke o atu ai tau polokalama koe tu whunga whanua alo au ke tau mamata ki ai. Ki mua ke tau hoko atu koe ka pongpong ke Easter pe mo ngahi whawhiawhia. Oe ngahi aho ko ia peki ia pa mo toi tuu. Hene pe hek whataonga pe ka inga kuongolere ia tu e tau polokalama ka teki mo tolu ki apina. Toki share tu pe mo vahe tu e tau polokalama ke tau inasi kotoa pe ai. Mo hataha pe o ku whiwhanongo mo mui i he tau polokalama ko ia tu whunga whanua alo au. I ahon whoko whiwhia ki tautalere Palofesa, ki he maananga ko ia alo au i Ken Pela. Tautalere ko e Palofesa, pe ku whiwhia ke ngā we pe me Ken Pelan, ko ilo ku alo te taimi ki he momoko he tainim, ka ku whiwhia ke tau ngā we, whiwhia ke aluseane pe mo e family i Ken Pelana. Malo abe to tonga, pe aku tau whawhetai pe i he tau ausia ai whiawhiko e ni, pe aku whamalmalu pe he kalamalu e whanua, no tū pe moe ako, ka e hoko ato e taporo kalama, whawhiawhia pe, oku ke lelei pe aku lelei pe molusani mo whamiri, ko e teu atu pe ai pe kia e tonga, pe oku lelei pe me ako toa e uho mama. Wafokia. Malo pito Profes ko e wiki tu foki mua wiko osi na ku kai ke lava ta proclama na ulo tonga i tonga ek na kai ko haki folau fuoloa en ko ngai lau aho atu pe pe fai foki mai kai covid na e tu uta mai pe e foki mai anga e flu anga e flu o hofi au i he foki mai a mga unga pe he te toa koe ki tonga na lahi uha ko ea na lahi apito koe ki mahino ia pe la a pe uha pe me lahi ange ne uha taim tatau pe ke fu afu pe ia pe a koe fe paki ko mo fe tongi holo koe ea koe ia o maua wai he flu he foki mai o fiu whenga hake ke lava o whahoka po mahe tu site ka kotoki ka kuongo ko ke he flu koe ni ko ngā toki puke he flu ko ia. Ko ngō ki ai Palofesa ku ki mamafa au pito ene tō mai o mamafa me whangi flu no molo konta wanga ki ai i murin he tō ma konta tau ki taimi momoko o ku whahau pe ki flu ko tare pe me whawhonu pa te kei alu pe ki ta whai te ngā. Ko e nia ko ki te whai mea koe koe ko foi to koto pe ko pau o he taimi ko mao e kita he flu ko ni ki mamafa nge flu ko si o Palofesa alu pe taimi mo hau ai klasi ko puke hanga flu ko ke te hau ni ma ko ki mafa ai to mai flu Palofesa Io ko mea fuki a tonga na ku tala noa atu ki moa koi kia te koe pe whawhikai pe ku ke whitaulaki mo e flu ko na influenza pe ke lawa o sai e ku sai e whahinga whoku na whitaulaki mo ia pe a more pe na mo ui koi ka ku tau whawhikai he koe tu o ene whitaulaki i tō taha whitaulaki mo influenza ko e na flu ko na pa mo e flu ki mo atu i ta watu
ka koe haaki mai, koe hau koe ai umahakia he ahoni, o ku tanunu ta pupu mai pe to malo ya no no whaahinga ni. Ka koutu tau whawhiawhia pe o alu pe mo no mau koe na hao pe whahamiri pe ko koe pe na mau. Ko pe na mau. Ko ia ko mea pe tau whawhika ia i si hao pe ai toi ngā. Ke ngai whanau mo whahamiri ka ku whawhiawhia. Ka koe atu ngai e tonga e mea ia kua o kia ai mahakia o e ahoni e. Koe whakamana wahe atu. Pea koe COVID enu ke alolo pe, koe influenza koe nā. Koe tau whenga pe ke tau tau lelei. Pe hange ko kulawe koe ki moa e tonga e. Koe hau koe ngai mahaki pe ni ia koe ke au ngai panatolo ia. O fie maurewa ai antibiotikia ke ne hanga neonga o koe ke ngā aue mau aki pe antibiotikia to ngā aue pe ke ngai mea mahina. Ka koe angai koe ku tau kei hono mau au he flu koe ni pa koe ke ilope na ke to antibiotiki. Na ke to panatolo. Na ke to antibiotiki. Antibiotic na e o mai. Koia. Ke lava ke te unga hake ke lava he panatolo ia lava e flu koe. Koia koe mea ia koe pa ko aku whahanga fo ke kau toke tā ia he kau general practice na. Hafo na tolo whaata ofi ai antibiotiki. He? Te alat ki taia taratala hau to flu, ta mai ia ki te hau po folo panatolo. E mi tatau pen botonga. He? Ko ngā koe whahinga mea e nau tolu ai pere ngesi ke nā hanga ave antibiotiki ki ata. Ka kono monia nai ko gano pe ke me tau kei o hau koe umahaki ko ni COVID, ko influenza, ko flu ko ia. Mo to e flu o ku te ongo o ku malo ki o to sino. Hanga e ki taia fetu taki kita ke ma antibiotic. So e foi flu ko na mawa ia au ka faos ka fa fokia. E tonga. Na wala tau ke ku toke tā whaamiri, ka mai e ia ke wā pe au ia inu vai monga. Mo folo panato. Au rewa au ia, o tā ke online doctor a maua, o online pe, o te ki usi o, po hai toke tā ko ia. Tā pe ia ki ai koe toke tā ia, i a whanga tuku, o ku manga au ia ke maua, ka pau koe ke mawhia maari e ke ma toke tā whaamiri. Tā tu pau ke toke tā ko ia, whamatala te tuunga koe nau ia, i tā mai e ia mai antibiotiki e tā, moi foi a kau e tā. Kata. Se foi a kau e ua na mai e toke tā koe, ni kapane ke neo mai e foi a antibiotiki moi foi a kau e tā koe next. Ko ne tala mai e ko ne whanonga mai e ke whamatala koe tuunga na e flu. Ta mai e hei, ko pau ke follow e na kai saing ke wau ke wharemaki. Koi. Ia mai rewa foi a kau ko ia foro pe au sai ki ai. Ala tau ke tō tā whawhamiri, ta mai e ko hae au puke, ko tarang. Ko ene o kolo tonga foro e ku antibiotiki mai next. Ta mai e. Ko foi a kau mei whe. Nau tā au ke online toka ko inga, he nau alo au ia o tō e tāre la, he mo puke la. Ta mai koe ke walu poro, i pana poro. O foro panatolo mo inu vai. Aloha foro panatolo mo inu vai koe peke sai o puke a kuia. Ko moe awe te alo ke kombo banawa. Tamai ea. Ka kute ako e pe fukita e te toka tā whaamiri ke mahina o koe ke tonu maupe. Patu koe, ai nau ai koe ke nau hange koe nau hanga o whawhainga tā ia e ano o me antibiotic. O moni, o koe whake nau uhinga koe ke sai ke te follow antibiotic maupe. Ka o ka pau o ku fie mau ia te ai koe hange koe ka noa koe alu isa la tu ke fueni. Koe te whire ua, koe te mate pa koe te whengo a antibiotic ka tokia hane side effect ka kita. Te whire e kita ke te follow antibiotic na whai te mate. Koi. Ka koe tau me ae tonga ka whakamoki at maalo. Maoni a pita. Paku maoni fuk profesa e mea kulau.
tamai la tu mapili o ko meni maheni tamai ko me foke tahapa ko alu pe foke mo vai me tau e vai ko mo ne abito ala mapili ko foka tawanga ya o se pe tau o se tau o alu pe tai me holo hoto tau ki la lope aku ha mo vai me mea pe aku mau ngofua kita he fulu mo ne abito la tu Ia mo na tu ia e tonga. Poini aku fe mau ia ke tau manatu e tau tolu ia. He koe hange koe ni tonga ko whata anoa ke mo lusiani. Koe tau koe au koe ke tau koe ni ko tau ono noa he tau fōu. Ko poini foki o ku alu koe e tau holo o ku liliwa e o mea lai. Toi tuku ke hanga o ko mamake ko he kasea. Ka koe ku whata anoa mo lusiani e pehe. Koe tau e tolu ngo fulu ki mua, ua ngo fulu tupu pe toi lahiangi. Na keke te whakaukau kita ke mea koe mamahaki pe koe ofi ki mate. Ka koe ahoni, o ku kauia he tala noa. Koe nene keke whai ka ha tala noa ia ki mua. Koe tala noa pe ku te mamahaki pe na whai ku te mate. Na tala noa pe tau tore ke te aika na ange pe ha matangi te o pasi po alo. Koe ahoni. Koe tala noa koe ki he holo a sino mo hawa e o mamahaki. O tānaki mai ke o si mamahaki. Pe mo alu ai motua. Koe me ai ang mon na wito. Ai tānaki mea koe na mapiri. E whafo ke atu do. Professor ko saifo he notice I tonga he potunga e moui. Aina nau o mai e nau notice whapureanga ki he kakai whanua o ku kai ke te fie mao he tai nimi tonga ai kāti huhu COVID. Taimi pe koe na te wholau hanga kau wholau ki tonga na ki fie mao pe ngahi kāti ko. Ia kakone tū ko he tai nimi ku nau whaharewa. O kai peke te fie mao ai mea ko ia ko ngā ke kauia ha requirement ha o alu ki tonga pe fie mao ke soho kāti huhu a COVID. Ai kone tū ko ia hange rewa o ku hange ia ko tau ki ngā unu tau tolu ia I tonga ngā unu tau tolu me COVID o ki mawahe mea I koe ki te hane fuu e sia ana ke nausio ke whonua ku nau whaatai ke to'o osi ai whiwhie mao ia kuia professor. Ia koe mea pe foku o si hoko I ngā I whonua a tonga. E ua wawa. Pea ku alu peke nei pehe ko toa ngā I whonua neongo. I e tā I wā tatau o ku kei hoko pe ai puke I e COVID pa me hange koe flu, influenza pe a moe mate. Ka koe hanga koe alu koe ai taimi pe a moe nau hanga o whawhaingo fua iange he kuikai ke toia o ke tu unga koe na e whakatū tāmaki pe a koe sai toko o si huhu a kakai. Ma toi hau foke pūsta he me taha tonga I e COVID. Paku mateu te ot ke maohu. Koe pūsta ia no fiaku. Toi ai peke o po huhu pe ku. Ne koe noa mapiri koe hau e motua. O pe huhu pe o ri pe whaito hoki loto na ai pe ane tokoni ke ua haaki mai. O maulahi kita he ume ani ka tau ia kita. Te wata peke o huhu flu. Ai huhu flu ia koe whakatau o ku hau whokpea moia I he taimini. Ka koe whawhiawhia nau tau si hoifo. Neongo I tonga e uhoi wawa o ku whatonga hifo ngā I mate koni o ku hoko. Koe mate he COVID mo influenza mo flu. E tira koe kau mate ke iki. Pea ku kai ke tau ilo e anga ngā hi mate koe ni tonga pe koe tae tokanga pe koe pe nai kai ke huhu pe koe hae whaenga uhinga ka kou sefe mate ke iki o ku hoko he whonua. Ai to'u ia e tau tolu mo e toi to'u fui lalo. Kau tau si ofa peke ngai lau maari e koe nika koe. Anga pepa kai whafo ke atu tonga malo.
Mone apito. Profesa ko tui mahalo ko ne tu ko dai nimi ko I he whare area ke wha osi aki o ku lotonga malo lo dai nimi whare area ko wiko o si pe na nau lere na whare area I he taimilahi ko ngā ke ngahi report ko whawawe na ngahi report e pure anga ko ngā ke whetui turi pe na ngā we ko ngā ke mau ko ngā whuku nau te waki nau hanga to ki he patseti amana ke whakahoko I sune ka ku tu ko dai nimi ko ke te aha fu ngongo fo politikari fefe tu ke he ange ai ngahi report pe kona na whare area ko tonga ta pongo fulu pe ku na te watu ke te kai ke whakaha he sea pe mo komison fili ha time pau ke whae fili ko tonga ta pongo fulu ka ku mahina pe fo ko pau ke whae fili si tonga ta pongo fulu ke fetongi sea ko ia ki paremia malolo ai ko ne pekia ka tu ia dai nim go I tonga ko me ko ngai me fra politikare ia o ku iai o ku te ke fili he minister he paremia hane ongo minister ke fetongi ongo minister ko ua ko nai pekia o ku ke tu ava pe moia te watu matonga ta pongo fulu ke na o fili si ka te ke mahina hono taimi Aia ko minister ko ni ko hai ko aia tonga ko semis fra ai ko na semis fra hau aia ko minister foki semis fra hau na pekia moi pa mo minister ta ko ko me hapai aia na pekia mo minister ko ia aia ko tamago ko man panga te vita ko me ia ku mari tonga koi pureanga mari mo ni u me ku hoko ki ai koi te kai ke u lave au ia ha pureanga pe o ku hoko ngai whainga ta alahi ke pure aki ha pureanga koi na hoko mo mate lahi mo whanofo lahi kau minister pau whaapa ke u mea ko te kia kau minister pia mohono whanofo kau minister tōru koe whaiha pia moe u haa ko whetaulaki mo pureanga koe ni koi ka koe me ane o ku hoko tonga o ko maare ia he ku lava ki pare mia ki ne ki whauri waka o te eki ke ia I ha fōtunga pe ko whaahinga fōringa mai o ku movete pe ta mau pure anga koe ni o ku ne ke lava me tau mua ke puke koi ka koutou koe mea mahu inga ia he koe neo koe tau longa a ngai pure anga ki mua ka ku te kai ke ufua atu au ha mea o tatau pia moe ngai mea o hoko ke purea. Ko pureanga pena e whaingata alahi taha I he ku waka I ko pureanga ko Lord Fred Severe. Koi. He koe pureanga whaingata ia ko I ngā koe ngā e mo whetoka ki koe I he whainga ni riu whapolitikare. Koi. Pea koe I kuonga whaingata alahi taha ia o tonga I e tau hau mea tau whahau ko kuonga ko ia. Tuku ke hanga kuonga o tupo wana e whai ai ngā e hulai I loto I hoi ki no pere mo tu I mo whare area. Koi. Ka koe tau hau koe ki e kuonga mai koe ni koe kuonga Lord Fred Severe koe kuonga ia na e tae mau mo nganga ehu mo ngalulu ai ai whaunga e whonua. Ka koe mea na e maari e na rawa he tama ko ia e Lord Fred Severe ke ne hanga puke whonua tonga neongo hono whaingata. Koi. Na ea au ke tūtū nei kai peke movete ai pure anga e tama koe ni. E pare mia koe a Lord Fred Severe e moe ni kapinetina na ulawa pe o tuu. O au peki hono pāsi mai o e tau alu ki e kuonga o hiki no pere tui wahano. Koi. O ke tau hau koe mea hiki no pere tui wahano koe fufua tau kei ia ai whiri tō lai wha te mukalati. Ka koe hiki no pere na e hiki pare mia. Pena e pia no ngai whaingata, tau hau mea ke kuonga samala Grispo hiwa,
Nai ono ngai whaingata, mono ngai longoa. Pa tau hao mea i kia e pare mea pe kia au tau whaapapa kia i pe kia moe. A whai whikau tole tā pohiwa tōne toa. Nei ai mohono ngai whaingata. Ka koe wau whangatuku a koe pure a ngai ni o ku whaingata a lai taha e humea. Kua hoka nau tau hoko ta nunu. O au ki ono kau me mipa o kabineti ai mate pia moe tuku ki tuku. Ka whaafoke atu tō. Mo ni lahi apito, Profesa. Koe hange ko lau foki Profesa ko no sivi kau taki o ku sivi ake ngahi mea pehe ku hoko. Aku lahi apito ngahi mea. Koe ki whalau he. Nan tau hau hoke COVID tahiwa. Tāpune ngahi pota. Tau hau ke puna mo ngāwhi koe. Pea ukula. Hau ai ke he. Mo ngahi mea ke he whakapolitikare ko tūre kau minister. Toko tolu pekia ni ihi he me whare area. Ko tui ko tau ko nina. He ilo pe kua ha tau whare area ia e pehe. E hoko ai ngahi mea pehe ni e Profesa. Kako hange ko whamatala kako e toki hoko ni he tai nimi. Kako e mea whawhiawhia ku hange ko e ko ke tala noa ki ai. O kei lava pe e pare mea tu umi tau mua puke foheo. O whaure waka ke oa na hake waka hakau. Pea ku tui mahalo ko tahaia positive. E mea whakawhiawhia ki kakai whanua ke nau mamata ki ai. Ki he tataki ko ni kwhai he. Kore paupe ho ke ai e Profesa. He kai ki hao ha tataki a ta. Ko paupe ke ai e umea e ki whakanga i mo tō no. Pea paupe ke ai ngahi mea ia ke whahasi o ki ai. Ka aku lava pe ai pure a ngā ke ngā unu pe mo nau ngahi ngā we. He ne tuu ko he tai nimi i he tataki ko ni kwhai he ki paremia. Io koe mahino re wai a tonga hangi koe poini na ke hanga o mai. Koe taki le rei e. Pia o kai ke pehe hangi ko tala noa u hao e ne umea ku whai. Ka koe uhinga e ne taki le rei. He kulahi hono iwi, whakatamai, whalaumare, whakasino. Koe taki na e polo. Koe taurea tonga e. Koe taki na e polo kia kuonga peheni. He kono monia na ea o ko uno whawha kau e taimi lai. Poko hame o kei tu ai pure anga. Moi pare mea o kai ke hoko a upara pare malalai i e umea kono ku hoko. Tau sio ki ai, tau pou he ka whaaki ko ia ki a te ia. I no lau maari e ko ia, e pare mea, ne au tau whaanga i e umea, aia mo pureanga, ka koe ta whaaki ko ne ukata anoa ki ai, a ene malawa, ke puke. Ai whanga sipi mo e whonua, tau whiewhia, tau whamalo, hoko mai tangata koe ni hono kuonga, wa kune kei pau tau whaampe ke oi ngai mamalo e ke te ia i ngā whatongia konu me whai kau tau whaamu tonga. Ke mo ia to e kau ke whasi e mate. Mo kai whare are au tau o whaka ki nau tolu nau pekia kau tau whaampe ke hoko te nau moile rei ke lawa whai o nau ngai whatongia whai e nau ngai nisi mo nau ngai visone inau ke fonua ka vavo ke tonga malo. Oi. Ki mo ke ta foki ke ta konistuto ne Profesa o ku manatu i hake na e whahoko foki mo whaka nofo ko ia hingoa ko e maafu no pere maafu tuki au lahi na e whahoko mo ia i he ngahi aho koni ko tau situ a me ai a ko e no pere foki ne o vaini na e whahoko hono kawa mo no whaka nofo. Pero taha ene ka no pere lalahi o e whanua, ai no pere maafu, ai aku lava le rei pe me whatongia ko ia whahoko pe me tonga, i he ngahi aho koni ko tau situ atu mi e. Ia na au mamata ke whanofo ko ia tonga, Koi. Aku whawhiawhia pito ke te au ko mauhaa fo ki Moha whare hakiri fok mo tolu mo foto. Ka koe ongo koe e ku mamata ke whanofo koe ni tonga koe umea ni na lava ke wako mea
Koe tangutu o mamata ke whanofo o maaftu koe au lahi. Pea nehanga o awea iau ki he kuohiri tau mama o ki he kilukilua o i kamata o e hawea lahi. Pea koe tawhaaki fōke tamai mo whae na me hao katoa me fo i haa koe ni. Ai konga lahi o ulaine tamai mo ulaine whae o kumei kau katoa ke hawea lahi. Aia koe mau alu pepe me vai ni alo ngata mai me vai tu monukunuku koe hawea lahi ko toa ia ai foi. Uho koe o kui foki koe uho o tonga. Ai foi loto maari e ko ia ai koe na ia e haa mea koe o e haa lo au. Ko no foanga ia o e haa lo au pia na mawahe me haa lo au o alu ki he hawea lahi. Aia koe tupu mai a koe ai haa koe ni. Koe ngahi alo ia o hawea mataere pe ko no ingoa taha ko mataere tu apiko. Koe tui kano polu hono tolu ia. Ka kono ngahi alo ni na nauhanga whao hawea lahi. O whakahingoa peke a te ia koe hawea, whakahingoa ka hawea mataere. Ka kono hingoa e taha ko mataere tu apiko. Ko inga o pe na to lahi ne whanau na piko ai hono tua. Mataere tu apiko. Ka koe mau hao a mau tolu ia ulai me lahi o oku me ia a koe ni. Ya kutangotu koe ane nai o sio e mea kou o kou fia. He koe taimukena e holo ai koe a halo au. Koe fu mea ana halo au mo uho ia o tonga. Uho o tonga. Koe rea, koe uho loto tonga, pa koe matapure a lavaka ko uho loto tonga. Mo whawheo tonga. Ka koe taimi koe nei mawahe mai me halo au nei mawahe mai rewa ia ki e hawea lahi. He koe fo i haa koe ia, na nau whehu pe na nau whae ki he o whewhine o lo au, pe mo tu i haa tu unga me i haa mea. Pe koe toko taha bea nau tolu na e whehu ki a whatawhehi o la paha koe o whewhine o tu i tonga. Aia ko whila kepa ia, Isa. Ko whila kepa ia na e whehu ia ki a tu i mala, koe tamaha. Ko lavaka na e whehu ia ki a whatawhehi o la paha, pia koe toe ngā reo na nau whehu ki a papa ki haa mea, pia mo umukisia. Ko umukisia koe o whewhine ia o e tu i haa tu ngā aina kuia nuku. Pia ko papa ki haa mea koe o whewhine ia o lo au katoa koe lo au whamui ia. Pia koe uhinga ia koe na e pāsi mai ai he holo ai kau lo au, na mawahe nau tolu ia. Na wiki nau tolu ia ki toku, ia moutolu na nofo ai e toe ngā kau lo au, pa koe toe ngā rewa na nau au nau tolu. Na keke nau saia nau tolu ia na kamata keke a hata kalaua mo haa kanaku polu whanau koe na hawea mataere, mo whanau koe ai tui takalaua koe ko vaya. Kamata ke nau ke nau tolu ia haa mea, na e alu lewa kau lo au ia koe ko kakai ia ko kakai ki he tau. Nau mawahe rewa kai huma rewa a hawea lahi, he ko umukisia e nau whae mo papa ki haa mea, o uhingai e nau maua haa mea pe ko uho loto tonga. Ko mau inga ia koe ka te au koe, pe ko maafu rewa, koe lahi tahare wa ia ko i e whanau, ai koe nai hawa e maafu, ko hafoka, hafoka maro, iyo. Ka koe hawa e maafu ko ia ulahi taha, koe uhinga koe ku ulu ai, a maaftu au lahi e ko ia nai lahi taha. Aia pa koe fo i haa, koe fo i haa unau toko walu, aia ko vaea, tu wakano lasike, e ko tuhe toka ko lasike, e foko tuhe toka, ko whila kepa, ko maafu, ko fohe. Ia maha ko ia na uslau ka atoa na tolo whi toko walu. Pia koe vaea na e koe maafu na e hawa mai talo e pekia maafu so saia lausi. Pia koe ni ku whakanofu. Ka koe mea whakausi e tonga ko whilawe kia e mahu inga ke te au. Neongo e lalahi atu i whakanongo, pia mo lasike, mo haifua,
vaea mo mea ia maafu ko ni o ku kei tausi. Koi. Ka koe taimi ko o ku whakanofo ai, te nau ulu katoa ki ai, te nau whakaongongo katoa ki ai, he koia ai ulu o hahawea lai. Mari. Ia, pea koe anga e koe tautu, ka koe na ku whanofo pa whawhiawhia ia ka ki mautoro, whawhiawhia ka ki tautoro e whonua, pa koe tau wakai koe ki ai tonga, koe fōu whao ngā e na ia o kui kai ke mauea, Koi. Tau tala noa ke whaunga e hou eiki, ke whaunga e pureanga whātui, ma whaunga e te mokalati unau whaifio ai. Koi. Ka koe tau sia koe ke umea koe ni me whamanatu mai ka tau tolo mea whaosko whialawe ki ai. Me whamanatu mai ka te tau tolo. O ku te kai ke mauea ho tau whaunga neonga ngā e moe hae ngai liliu whai. He ku ke iai pe fo eiki no pere e tolu tolu, ke iai pe whaunga e hatui, ke iai pe tala e whonua, pea hoko mai uri liu koe umea pe ku pau ke hoko, kai ke kovi ai whakarelei, pe ko hono mono mo kapi mo whai e ngai li liu, ka koe kuhinga aku ia, ai asi mai ai fu whaunga, ai ne kei mālohi. Koe tama koe nia maaftu au lahi koe nia te vita unga, Koi. Koe tama koe au whaifio ai ulaine mahu inga au pita. Koi. Ulahe au pita ulaine mantui koe ne whae ko taone, ia ko taone, koe o whiwhine o eiki e tui pere hake, ia whatawhehi tui pere hake. Koi. Ia, a whatawhehi tui pere hake koe ai te hina o e tamatu i, ai tui whare ua, ai aku, a rifo rewa ulaine mahu inga au pito he tama koe ni he tautara noa laine hou e klalai ma laine hatu i. Kata, ko rifo he ni ko mere naite, Princess mere naite koe ai waifi o e tui pere hake, ko ne hawa ngā tono ana me whare lalahi e ua koe whare o kalani waru, mo whare o fotofiri. Koi. A mere naite, ko mere naite ia a Lavinia ia a fotofiri pia mo rea wha ilangi, pia me laine tu i tonga. Aia koe ulaine o ku whaifio he takotaha koe ni, a maaftu au lahi pia tau siore vai ke toi wa au fiange whe kaukau aki ai u feitu mo u kāinga pia mo u hou eiki i e tuu ai koe eiki no pere ko toa pe e tonga o ki ai e ne whe kaukau aki ki e eiki no pere ko toa pe mo e kāinga, mo e haa, mo e whaahinga, mo e tau whe kaukau aki kai whaafoki atu, Maria Pito ai e whamatala ke whai pia ku te mahi noa nga mautolo e. Anga koe tuu koe hangi koe ko tala noa koe ke haa vea lahi. Ke haa vea pia mo e tuu koe ne kau no pere pia ku mo oni a Pito palofesa hangi koe ku ke whamatala ki ai ki a maafu koe ni na toki whanofo. Ai lava ke te fu lahi ange e whekau kau ngā aki mo ngahi tawha ke he i he anga koe tuu koe ke ne whae mo ne tamai he. Ka ke koe pehe palofesa ku tui mahal ku mahino ai tawha aki koe ku tala noa ki ai. Ko wakai ke ta taimi ko ngā ke ta koe kata ki foki mo ke ta konistutone ke ta i he toi ngā koe na ta taimi ahoni. Koe tuunga whuna ta ai he konistutone na ta osi i whanonga mai tau aia i he taliare mai koe nito oua koe ni hau tau aia o ose konga uluaki. Aia koe konga ini hono ua o ku te tahoko atu ai ta plokalama koe ahoni pe koe kupu tolu noa. Ai koe kupu ia o ku tutonu ke ta iai i he fo i plokalama koe ni. Koe tā mani ki ko ngā ua koe konistutone tonga, Koe. Ia koe ku toi whi whamanatu pe akuia ke tau hoik mo tau kāinga o mea mai koe ta tau mua whoke he ta toi whoki mai koe ni
Ko ta hanga o siofi. Pe koe hanga i mea whe mau viviri ke liliu i e ngai kupu e koni stutone. Pea koe ta whai whanonga mai, o te kai ke usia weka ngai mea ke liliu. Koe kuhinga e tonga ki e tū koe ai fo i pure anga koni stutone whakatu i a te ia, i ono natula ona, koe uhinga e kau te kai ke usia we ta hao koe noa mai ke kupu a hiva, o kia ha mea whe mau viviri, koe whe rea mau i ngā koe whe mau viviri ke liliu. Pe ke hea ma sio ani, ka koe anga ni e sio au koe whatatau ki e fo i whaunga o koni stutone, ka mai ke kupu tonu noa. Ai koe konga wau ka mata e kupu tonu noa. Koe mea umau inga he ni tonga. Koe konga ua koe ni e koni stutone e kuta hoko ki api. Ka toa ai konga ua, ta taupe mo konga ulo aki, o makatu unga ia he koni stutone whakaure papirika a Amerika mo whalani se. Pena e kai ke whaalahi hatala noa ia ki ai, na e whakawhehui ai e kaua kope hena, pena tauhanga o kopi mai koni stutone a Faranse mo Amerika. Pena e whai sio ia e whai ngani i pe he koe, koni stutone pe na mai me Hawaii. Pea moe ha, na pe he whai ngani ia koe koni stutone Westminster a pe. Koe ngahi sia koe ia, koe ngahi tō nou ia, ai kai ke mahi noi ai koni stutone whakavre papirika a Faranse mo Amerika, o ku tatau he fuo mo e tau koni stutone. Na mui whewhea tu po waki mo misapeika ki ai. Ko ha mea whai tatau ai, koe ku whehui ia. Nengo na ke whahatala noa ia ki ai. Na ke tuhui maha taha ia au ka whai whikau tu taso nā tu kefo mea ko ia. Ko tuhui atia e au. E ko inga ko au po sio ke koni stutone a Faranse pa mo Amerika, ko e fuo koe mo konga tolu ko e ni tatau pe ia. Me tau koni stutone. Maka tukunga pea he i whakakau koe filosefa ko John Locke. Ko koni stutone, ko life, liberty, pa mo property. Koe mo ui, pea mo e tau ataina, pea mo o koloa. Tok liriu e kau tama Amerika, ka koe whoki mai tonga. Koe mea pia mau he tau koni stutone. O tala noa e tau koni stutone u mea koe. So tawa mani ke konga ua. Koe konga ua, koe tala noa ea i e whakakau koe filosefa Faranse ko Charles Montesquieu. Koe ne tala noa e tama koe ne tala noa i separation of powers. Koe anga e whewahe aki, koe wheta ofi aki o mawhai. Pea behene kwarea. Koe konga ua ki ko ere menit whakademokaratia o e koni stutone whakaure papirika. Mantui koe whaunga pure whakaure papirika, pe koe whaunga pure whakatui, pe koe whaunga pure whakakomuniusi. Tau whaunga pure whakatui. Koe whaunga o ki ai a u method. O karewa u whaunga o ki ai u whaunga whakatui, koe whaunga whakademokarati. Ko tau hauka ke konga ua amana ke takamatai. O ku tala noa ia, ia ngai vahe ma whai koe mea whakademokarati ia, ai wheta ofi aki ma vahe ma whai ai separation of powers. Koe whahinga aki meni e kai nini koe tala mai. O, koe tau koni stutone mea tau tōru ia, koe kia mea whakademokarati ai, koe mea whakatui pe. Pe koe whahinga whawhekiki upe he, o kui kai whie mau ke whakahu ha mea demokarati ke tau koni stutone whakatui pe ia. Koe ngāi whakamatara whakapo uria pa mui kai whutokolahi ka kai, koe whakarea koe ia koe taki e kui e ipo. Ka kuhinga e kuhanga ai pe taki he e kui ai ipo, he ku mamawha e fo ipo ini koe ia, koe hau hata tala mai, o kui kai kia ha mea whakademokarati he tau koni stutone koe mea whakatui. Pe tala mai e toko tā, au e whakahu mai e mea whakademokarati ki tau koni stutone. Koe tau koni stutone e whaoge e fo i mea koe whakarepublika mo mea whaka Westminster ai, koe hae mea whaka Westminster.
Ko mea wha mo minista pena e wha wake ai uko ni sutone a France pia mo Amerika. Ka ko tau hawen ke ta mai ai mawhai. Ai whekau aki moanga e whotu tu wheta au fi aki ai mawhai pure. Kau ki lawe whakaos ke mea ko ni tonga. Ko whonua ko Isileri. A Isileri o ahone state of Israel. Una lotonga wa alau e ahoni. Ko whenga ai pare mea ai a koe ni e ahoni. Ke hanga he executive ia, he cabinet ia, o purei ai judiciary pe koe tawhaake e whamauawa. Koe whanua whaki koe niu ka kia nau ko ni stutone, nau tōng nau hangena toko Britania, koe nau ulao pe Isileri. Koe. Na uhinga re mai au whaingo fua ai e malama ke hu mai executive ia koe kia ko ni stutone ia. O kui kai ke ia e mea koe nu tau mai o he kupo e ua koe ni he konga ua koe ni tau ko ni stutone. Ai tala noa ke vahe uma whai pure. Koe. Ai koe mea re wau whatu tā maki koe ai ke hau rewa ai kau taki ia, ai executive ia, ai kau pure. Tra mai te naha ana tolo pure ai whare area pea moe whamauanga. Ka koe poini whoki o e konga ua koe ne tau ko ni stutone, ano konga whaka Republic mo konga whaka Westminster, o kui kai pure ki he, pa kui kai pure ki he, ka munau whetao whiaki, nau wahe mawhai pure. Koe. Kata hau ki he kuputolu no ato. Ka pau koe kia mea koe whetanak mai tonga, kai kai te hoko. Ia, ta hoko tu paper office. Koe kuputolu noa, koe anga oi pure anga. Koe anga oi pure anga. Koe anga oi whaia e pure anga e whonuani, koe pure anga tu i whakakonistu tone, i he malmalo e ne a fio, koe tu i ko tupou hono, mo ki nau tolu e hoko kia te ia. Koe. Aia, ko ki tau tolu ia, ko ngā i whakakaukau ma ngā i ere meniti whakatemokalati, o ku tanu katoa ia i loto i e fo i whakarea koe nā koe hingoa moeanga o e tau pureanga whātui, koe pureanga tu i whakakonistu tone, i he malu o ene awhio. So ne o sia, Koe. Koe kia hatala noa te mokalati ai konistu tone. He opu osi ia i pe ai ere meniti o ku whau ake a whainga pureanga whate mokalati, i he konga uaki, konga ua, konga tolu. Ka koe mea whaiteri hapea hawhaunga pe te nau whakahua i ere a te mokalati te ikai. Whahu pe ngā here menite te mokalati i koe koha mea e pe ai ingoa te mokalati pe ikai. Koe. Nā ko nisu tone me mua ki mui, he oku hua i harea te mokalati ikai. Koe kia harea te mokalati e tau konisu tone. Ka oku kovi ikai. Sai pe e, pakapau e whakahu kia te au tonga ka whakahu. Sai. Kai kai e whakahu sai. Ka koe mea no whai tau konisu ne kou fie whakamahino. Koe whaunga pure, koe pure anga whakatu. O kui kai koe whaunga pure, koe pure anga whakarepapirika, ko whalani se ia mo Amerika mo ufunua ko ia, o ku whaunga pure whakarepapirika. Ko tau tolu, tau pure, whaunga pure anga whakatu. A eni peu tala mai he kupu tolu noa. Kika hamea iau whema ui viri ke ririu. Pakapau e whakahu e te mokalati, kai kia hanoko, kai kai e whakahu koe na o kuosi iai pe ono u, ko ngā mahu i ngā he tau konistu tone. Kupu tolu ta, pure anga. Koe anga hono whai o pure e whenuani o ku wahe tolu. Koe kapineti, koe whare area, koe whamau anga. Sike he tau sayang e tau toria i Isileri. Koe ka nau konistu tone. Mahino, clear, sweet and short. No, pia mahino, pia meri, pia ifo e tau siake. Ko ngā whea pure anga ko ngā tolu. Kapineti whare area whamau anga. Sai, koe whehu i, ko whe pure anga. Ko whe kau ngā oe whapure anga mo upot ngā oe. Koe. O kupu ko ia o kuna ui he malu e kabineti, ko ngā i kupu ngā ue ia. Ko ngā i sino ngā ue ia o kuna ui he konga ulu a kiki nau tolu. He ko kabineti o whaoaki a kau minista o ngā i potu ngā ue, ai pure anga nau malu nau tolu ai.
Pea tu urewa whare area koe whaulao pea tu mo whamaonga. Sai, kua mea viviri au whenua ke ririu, i kai. Ia ngai kuma kai. Koi. Ta hoko, tonga, pea mea ke whetanaki mai. I kai koutu koe ririwea koe ni palofesa was mahino pe ia. Koe kupu ni kupu tolu taha o lahi ko no whaatala noa i ai na i he kabineti fogia na i ai koe whataha toko ni pa mo tu i ka koe ni ku tolu petai ni ka kabineti pe whare area mo whamauanga. Ai na whai i ririu ko ni wafi hongo fulu. I o maari o ta naki mai e, ai whataha toko ni e. Koi. E koe whataha toko ni fok, kata, koe whataha toko ni foki na i he kabineti. Kabineti, koi. Koe hangi e koe head and tail, koe tawhaaki koe kabineti, tawhaaki koe whataha toko ni oi fo isino teta. Koi. Ka koe ni koe hange ko o whamanatu mai, mo one o pito koe whotutu e me wā whiongo fulu. Koi. Ka tau hoko atu ki e toltaha ei, ai au ku toltaha ei pe, ku bea ku a toltaha pi, kai ke toltaha ei ko a tenseniare. Koi. Ulaki, ko ngasi ulaki. Kua pau ke whakanofo e tu i he whakataha toko ni, hiri hono mau hawhare i mei pe nolo, ki ngāhi whakanofo mo e tūtu uni whakawhamau, ha atense niare aia kua pau kene. Ki mua ke ta hoko atu. Koe whai wahe tolu e i olunga, kabineti whare area whamauang, ko whi whataha toko ni. Koi. Tala mai koe wahe tolu e pure anga. Aia koe whakataha toko ni re waia, i e malumalu e ko nistuto ne, koe kupu whare i peia, he koe tui o kutau ataina ke ne whiripe hane kau whare. Koi. To o atu rewa e fo i hingoa koe whakataha toko ni, ai koe nei, whakataha mo kabineti i e whonga motua, o ai mawae re waia e tui ia, he kuwhia mau e tui hano kau whare. Koi. Koe uhinga ke mawahe pe ai whakakaukau me he absolute monarchy. Ai pure toko taha ai tui. Koi. Ko mea whokia ke tau mana tui ka pau, he kai ke toi ai he tui hane whakataha tokoni. E ia rewa ai hange ia oku absolute monarchy ia ku pure toko taha pe tui ia, whai tutu toko taha pe ke ulao mo mea, te ai whepakia mo na tula koni sutoni. Ke whatonga i tonga. Koi. He ko mea kone ai mai pia e whataha toko ni e whataha i me kabineti ke oua absolute monarchy. Oua pure toko taha. Koe hae absolute monarchy, koe pure toko taha ai tui. Ko paurewa ke whakatonu mau pe ke oua e pure toko taha ai tui ke whai tutun toko taha. O kai whake tau whatoha ngā e whoi ni koe a tonga. Koi. E ku kai la whoke kau tae mahino ia o pe koe meu te hae whakataha toko ni moe ha. Ko ne tō whakakoni stuto ne mo whakalao, ko no tāmate ia e pure toko taha ko e tui ke ai no kau whare. Koi. He ka pau he kai ke ai ha whakataha toko ni ke whare e tui. Ko i whai pulu ko tōpe a watu ke e tui, ka trai whai maa ne whakamooni ma ne tae whakamooni, ko ia toko taha pe ia. Kai rewa ke tonu whakakoni stuto ne ia he ko constitutional monarchy ko pau ke ia ai kulupu, ke now make decision e toki a whanga tuku e tui. E whatonga. Ka paurewa he ikai ke ai ha kulupu, hange koe whakataha toko ni, e uirewa e tui ko iau absolute o whai tutu unto o taha pe. Neu o ki ai e kabineti, whare area mo whamawa. Koi. Ka koe mea ko whielawe ki ai, e tawa o mai koe ni ke atenseniare. Koe ni ko tala mai ko pau ki ai atenseniare. Koi. Ma kono ngai whatongia ai. Ko ngā si uruaki hoko koe toko taha te whito kene o atu e whare i whakalao ma ai kabineti pia moe pure anga. Whika uruaki ai whatongia a atenseniare,
ke ne o atu e whare I whakalao ki e kapineti pure ama. Ua, kopi. Pure ke ngahi hopo hia ko toa pe mai kalau. Soang, tau na fofok tau tō te ko hai te ne whiri a te nseniare. Ka te tato kala noa ki ai. Koe kupu koe ni me tala mai e whatongia mahu inga o a te nseniare. Ko si, whakahoko ha ngā I whatongia mua ngā au e ke o kuwhie mau e lao. Aia koe konga ulaki konga ulaki si konga si ulaki konga ulaki si hoko atensiare ko to ta te fito ke ne oto e fare I whakalao mai kapne tima pureanga o foi kupu e ua lahi o lunga e vahe o pureanga ko ia ne fai fare I hanga ton kana auto ko ke te fai fare ko me ata pure ke nga I hopo hia ko mai kalauni ko pi fatongia mau inga atensiare kono fatongia no tolu fa ko nga I fatongia mo ngai manga au ke o whie mau e lao. Kua mea au whie mau I viri ke riri, ika, koe ki uche apu kua mea au whie mau I viri ke riri. Ta hako mai ke konga si iua. Kua pau ke atensene are tuku ke ha tutu ni ke a lao, ke ne mau ai mawhai ka kato ke whakahoko no ngai mawhai mo ngahi whatongia. Whakalao o tau ataina mo ikai whaahinga kaunoa pe mea tā pe mau mawhai. Ko pau ke mahu inga koe konga hono ua ko ia pau ke tu tau ata ina. Mahu inga au pito ia. Kau toi foki ke ki konga uraksi, ko pau ke whakanofo e tu I he whakatato ko ni, hiri hono mau hawhare I meihe pēnolo, ke ngāhi whakanofo mo I tutu uni whamau ha atenseni ai. Aia, ko whia foki ki ai, o mai ai tutu uni mo ngai whakakaukau koe ni whanofo pia mei he pēnolo. Mai me pēnolo, pia o mai rewa ki he whakatato ko ni mo I tui, ke nau whai e sio ki ai, pia au whangatuku e tui. Ai o kia mea koe pēnolo, koe kupu koe ia, mo I whakatato ko ni, o nau whai e whotutu koe ni, ki no whiri a atenseniare. Tau hao ki e konga si I tolu. Ko pau, ko atenseniare, ko hataha o ku whiunga ke hoko ko a whamau, o whamau angalahi. Ia ko pau kene, whakatatau ke ngāhi are a pau ko whotutu, kene mau hono tunga lorotonga o kuneanga tau. Ai ko mea mahino ia, ko e totaha ko e ni, ko pau kene I he tuunga e malawa ke au o whamau, I whamau lahi. Aion tau pe hepe tonga koe toko taha koe no whiri ke atenseniare, koe toko taha I here volo o I whamau lahi. Pea oku moui tau, oku malawa o kaike, whakau sousa ene moui. Moe hapea ngai, whaihia keke. Koe hau ke konga si wha, ko pau ke tutu uni e tu I e whakatato ko ni hiri hono mau, ha whare I me pēnolo ke ngai whakanofo mo I tutu uni whamau, ai ngai tuunga o hono whakanofo e atensiniare, e tene mau ai mawhai ke ne tuku ia ki tua. Aia, koe mawhai ki hono whakanofo, o ku whau maia, ki e whakatato ko ni, mei e hao whangatuku mai, I e ngai whakamatala ai pēnolo ai kupu ko ia. Na koe kusia koe ki e kupu ko ia tonga, koe whakatato ko ni, koe kupu pea ai tu I. Koe pēnolo, kuna mai na tole whatongia, ke nau whai mai ai unga au e ki ono teuteu, mo hono tala mai ai atenseniare, moe ha, ke toki o mai ki e kupu, hao whangatuku o I whare I. Ko mea maho inga me he ni ko I kai ke whetu iaki ai whatongia, ai application.
He kai ke whai e whatato ko ni ai whatongia ngā au e ko ia he kui kai ko nau whatongia ngā au e nau tō ke nau o kumi mai mo ai mai u mea ko hai e a tenseniare mo ai. He? Ko whatato ko ni, ko nau whatongia pe, ko nau sio ki a whainga mea ko mai o au ki a lao whanganga, pe ai e nau tānaki ki ai pe a whangatuku e tui. He? Mari. Aia ko mea ko o asmai ka te au. He kai ke mai e whatongia ai ai pe nolo ke whai e whatato ko ni, he o ku i kai ko nau whatongia ai a ko e whatongia ko e whare i. Ko e whare i ko advisor, ko advisory body, ko e sino e au nau hape na tongo sio ke o me apa nau pe at APC, CTE pe aus. Pake nau mai na toke nau whaha ngā ue, whaka administration, whaka hawha. Pako mea kousai koe ke ia e pēnolo. Whai whoke whela wakia pako hau ne whiri pēnolo. E kuange to e huki mai pe whokia he mawhai e tui. Ai whiri e pēnolo. Wange ka te au koe tui pēu me whiri ai pēnolo. Ai ka ku tau nofo whoke tau mama wha tau tōru e whakawhekiki pako hau ne whiri e, ne hau ne whiri e. Koe ke tau nofo e tau whamama wha i whatongia ngai kupu pe uksai na ngai whatongia pe kai. Ka kua ngai tōno no wai whanga, ka kua ngai mea rei, tau ngā poua ta wau ki e, pako e koe tui pe koe e mawhai ko ia, ka kohono mawhai, ko mea koe he i kai ke absolutia e tui, he ku kei whare i he pēnolo, he ku kei ai e lau e pēnolo ki ai ki e ene ngai ti sisi, pe a whangatuku e whakatahata koni. Koi. Na ko mea ko ku malo ai tu i, ko malo o hatu i ke o ai tu ntoko taha. Ake ko kulawe anai. Koi. Pe i kai ke a hatu ia e hau, o tala mai ke ua te a whakatahata koni, he ko ene mate e ai tu i ko ia, ko ni lawe alahi e tapu mo ia. Pe alu re vai a hafi re vai a ki e absolute, e ko absolute ko tutu uni toko taha ai tu i, te ko tutu toko taha a taha. Ka wau ke ko ngani maa, ko ngā si ni maa e lao e tiko. Koi. Ka pau o ku ata ai ofisio a tenseniare, o whakatatari, hono whakanofo o a tenseniare e kupusi i uloaki, e ngofua ke tu i e whakatato koni ke ne whakanofo ata, o ku tau kei whiunga ko a tenseniare whakataimi. Ke maulakanga ka e oua ko iai ha whakanofo tu mau. Ko pau ki e taha, ko whakanofo ko ia ke ne mau ai kotoa e ngai mawhai, ma ngai monu ia pa whao ko kotoa e ngai mawhai o a tenseniare o tu uni e kupuna. Ai ko taha uia ke konga whaos ko ia, malawa ke whanofo e tui hataha ke taritari i e lakanga. Koi. Kai whanofo, ngofua ki e tui i he whakatato koni. E sio ke mahu inga mea kātonga ki mua patahoko atu. Koi. He i kai ke whakarea e ngāhi kupu koe ni talanoa mawhai, koe tui toko taha. Koi. Koe foi mea whakatemo ka lati ia. E ka pau te ta alu whakaiki ki tawa no vete ai te mokalati e tau kunisu tone, ki tau pāhia tau tole sio he foi whakaukau whatemo kalati he kupu kotoa. Ka koe mea koe mea kou lawe ki ai. He i kai ke te he mai ke tūtu uni e tu i full stop. He kone taimi e whai ai foi whakarea ko ia e whipakia mo e mea koe constitutional monarchy, e absolute, au whipakia mo e demokarati ke tūtu uni tōta. E ne ao whangatuku i e malu o e kurupu o whare i. Pea koe mea whakakonistu tōne ia ke iai ai kau whare i. Pe koe kabineti, pe koe whakatātokoni, pe koe pēnolo. Ka he i kai rewa ke absolute ke pure toko taha e tui. Pe ko hono malu ia e tui koe i he konistu tōne. Pake whakatonga e ngai rea koe ni. O ku whakarea maupe, tui i he whakatahatokoni. Tui i he whakatahatokoni. Tui i he whakatahatokoni.
he kai e pe mai pe a fai tu une tu I full stop. Koi. Aia ko ulo loto ia ma umomona e ko nistutone ko e tausio tawa ta aina ki ai. Pe ko fea no ngai ere menit whakate mohalati, pe ko fea no ngai ere menit whakatui. Ma tui ko fai sistemia o kua, o kui he tau ko nistutone. Ko ngai ere menit whakate mohalati, ma ngai ere meniti tui whaka ko nistutone. Constitutional monarchy, ma ngai ere menit whakate mohalati. Tuku kei ngai mea tala whawhanua o kui roto e ko nistutone. Kau kai ke spell out clear. Ka te whawhau kia tu tonga ko i ngā ka kua tānak mai, ka toki hoko. Professor ko tui mahalo ko e whai konga ia mahino au pito i he whamatala ko ni ku ke whai, i he tā whoktu oua mai ko ni ke whai konga ko ni. Pea ko konga pe ia kulahi ono whehu ia, ai taimi ko ku oangi ai ki he tui i he whatahato ko ni, ka koni ku ke hanga o mai ai whi whakaukau i he ne tuu whate mo kālati, ko ngā ke eua absolute e pure e tu I toko taha pe ka kua pau ke iai mo I kau wharei ke nau whai toko ni ke pa kotu mahino rei a pito ai whakaukau I ho o mai ko ia I he konga ko ia ka ko ngā ko te taimi maha te talau peo te ki reare pe he whai kupu hoko e professor. Ia sa ia ke tā hoko atu ki he ia ko e ki mo ke tā hoko atu, aia ko e kupu tolu taha. Ko te usia o ki ai ki a whe mau viviri ke ririu. Koi. E tonga. Tuku kehe ai whehu ia o ku tāla ngai, ke oa toi whiri he tu ia a tensene are. Mahale to kia taimi, ke tatoki hau ki ai. Ke tatoki hau ki ai e kua e kupu tene tala mai koi ke mawhai e tu I, mawhai pure e tu I ke ne whiri. Ai a tensene are. Koi. Ka ku kai ke kau ia I e tātala noa koe ni, ko sio pia kuia ke kupu koni mano u kongkonga koe ni ulak mo e ua, o au ke nima. Ike sio kua mea whe mau ke riri, whe mau viri ke riri. Koi. Ta hoko mai ke tolu wa ke ta whao se akia. Koe hoko ke kalau ni. O ku mao e kalau ni mo no whaanga whaatui. O e pure anga e ene awhia. O ku mao ai kalau ni mo no whaanga whaatui o e pure anga ni ene awhio. Ko King Charles tu po uluaki. Pea o ku whakapapau ni. Ataki. Pea o ku pea ku whakapapau ni e maku ia pea moia na e tupu ia te ia e te vita unga. Pea moia na e tupu ai e weringa tonu ngu. Mo ki nau tolu e tupu ia te ia ko e ne whanau mari. Pea ka hala ia o ikai hahako tupu mari o weringa tunga ngu e hoko o ange koe lao o hoko hokoni. Sai koe ki wharea ura ki tonga. Koe tala noa mai ia. Tala noa mai ia ki ne hau koe ai hoko. Tala noa mai nai ke ngahi alo e tu I ka I he kamata. Koi. Ka keloi mea maaria ai tonga. Koi. Ne ke hau e laine tu ia ki e ahoni I e ngahi alo koe na. Ne ke hau ia pe he laine tangata o hau ke tu ia ahoni. Koi. Ne ke hau ia he ongo laine koe na te vitango mo ringa toni kana e hau laine fefine ia. Koi. Ai koe o fefine ia te vitango. Te vitaunga isa. Kai tu koe te foi tō tangata ko ia kata hawen ki lalo o kapau. Hei kai ke ia hako I ngā ilaine hako koe ne runga ke haua. Ja koe ne anga hoko e ngofua ke kau
I hoko hokoni o e whanau tupu mari pe. Whanau tupu mari pe. Foi poi mau inga. Pe e hoko ki he tamasi tangata mo ngā ahi ea o hono sino pe a kahala ia o i kai hano hako e hoko ki hono ua o e tamasi tangata mo ngā ahi ea o hono sino pe a whai pe heka a ua ko osi ai whanau tangata. Ai ko poi ni ula ki me alu lai ni tangata he lai mo tangata hoko alu ki o nau ngahi lai ne. Taka pau he kai ke ma uia pe a hoko hifu. Taka kai a tamasi i tangata e hoko ki he ulaki tamasi i whewhine mo ngahi ea a hono sino taka hala ia o i kai hano hako e hoko ki hono ua o i tamasi i whewhine mo ngahi ea a hono sino pe a pehe whai ka ua ko osi ai whanau whewhine. E sio ke mea koe tonga, o kui kai ke tawanga o ta e whakakau e hoi kwhawhine. Koi. E koe ke tau whiriwhiri mānako ke hoi kwhawhine. I tala noa ma whai pure mo i tala noa kere kere. A kou whia lawe ke mea e ua koe au tau longo a e ahon. Koe o mui mui no ai alo ke human rights. Koe poini koe ni, ka pau he ikai ke alu a e taata a i he laine tangata, hoko laine whewhine. Pe kuto e pe hepe mo kere kere. Nea ngau kai kere sisita e ka kai whewhine, ka unau malama harisi, pe alu lewa ke o nau, nau whanau tangata toki le sisita ke a kere kere. Ka koe ku poini koe ke pehe ke tawanga tūlaro e hoi ki whawhine, i tala noa hingoa whanofo mo i tala noa kere kere. Koi. Ka kai hataha ia te nau tōru o te vita unga, koe whanau mari, hoko to tonu ke hoko ki e kalauni o e tu i tonga e hoko kia miriami tungi. Pe ko hono ngā ea to tonu, aia o kutupu i he sino koe whanau pe me ngā ea o kutupu i a te kinau tōru whoki. Toi whoki mai peno tala noa ka te vita unga mo miriami tungi. Koi. Tala noa pea, koe hina pea ke hao e ngā hinaine koe, toi whoki mai ke hongo ua koe ni. Ke whanga e tui, koe ulaine. Taka ikai ha ea to tonu e whakanofo e tui a hono ea ka pau o kuloto ki ai ho e ki nopere. Se e foi mea koe atonga. Koi. Ka oku ikai kauai ai kau whawhonga e kakai pea e whakahaha. Pea e whakahaha koe ea ia ke kalauni i ke i la koe fia e tui. Ka pau reo e whai atu e tau me au kai ke ahahako. Koi. Ai koe tālanga i whakopehe. Whiri e tui. Me tālanga i mai he patoa. Ko mea koe aku i he koni stuto ne peto. Koi. O koe koe mea ke tau mai ta poro tāla noa i ke whiri e tui. O koe ai pe whaunga ia e au ke ai pe a whiri e tui. A e ni kou tāla mai he parakalafi koe. Ka kua pau ke i mo ui la koe fia e tui, o e aho koe ia. Tene hanga rewa ka pau koe ki ano hako, pea kai pito e mau hako ia. Ai mahu inga ke i ai hatu. Tene hanga rewa whiri hataha, ka kua pau ke loto ki ai ho e ki no pere. I kai ke kaua kau whawhonga kakai. Koi. Koe whi tala noa whiri tui koe, tui wata koe me patoana nau whai. Koe tala noa tae mahino tae ilo ia ke mea koe tui. Pe tae ilo kai ke ilo au pena ne hanga lau e whai koni stutone kai kupu koe. Koi. Maka tuunga mea ne wha uhinga. He o kui ai e mea koe whiri he tui, ka o kui ai e mea o kua o ki ai pia whiri he tui. Tala noa mai ai whiri he tui i e whakaukau, kono whenga ke whata au ngai ai ulai ne tui. Okay, ke ilo apu ka meni kai ke puke au whakahui tonga. O ke tari soni. Ka hoko atu. Paka whai pia i kai ha ea, mo e hoko totomi ki e kalau ni hataha kua whakahaha. O hange koe tutu uni ni. Tutu uni e whakaharewa e pare mia pea ka mamao o iai e ihe kabineti koe kau minista o e ho eki no pere e whare area. Pea i kai kauai
ai kau whafonga kakai, taka whakaha e whiri e ho eiki no pere o whare area, aki ai pāloti hataha o e ho eiki, ai aku nau loto ki ai ke hoko, koe tu, pia hoko ko ia, pia hoko ia koe kamataanga o e haatu i fo pia e mau e hono ngā e ai kupia te ia sino koe whanau mari. So, malawa rewa ke au mai koe whiri tu i, ka pau kai ke tari ia ai whiri e tu i ke hoko hat, halaine fo o koe tu i, pia o mai rewa ke ho eiki ke nau whiri hataha i e ho eiki. Koe. Koe poi ni mahoinga o ta anoa ke ai e, ka ke usiau ke hame ahani whe mau i viri ke riu. I he tau pure anga whatui. Ai mai ale ulai ki ngata, ai mai ale ulai ne fe fini, ka ke mau atu. Whiri he tui, taka pau whiri he tui kwa ke loto ke ai ho eiki. Whatu ha ho eiki ke whiri he whare, ke hoko koe tui. Ta koe ho eiki koe e whanofo koe tui, koe laine tui a te tau mui mui ki ai, alu katoa ki ai umonu ia moi mea kotoa. Ai koe na e ihe tui, ai koe oku ihe koni stutone. Taka whai pia i kai suke alu e whamatala tonga. Koe whamatala mahu i ngaini ke mahinoi. Taka whai pia i kai hoi a te moutoru o hange koe laoni. E toi whakataha e pare mia pia ka mama o ia e ihe kabineti mo o eiki no pere o i whare area o hange koe tūtu unini. Pia te nau toi whiri hata ke hoko ke karauni koe kamata anga e hatu i fōu. Pia e whai pe e pe o hange koe laoni o lau i konga. So toi hao mai peo toi, ka toi hao tu kai ke tāria tonga. Toi hao ke whare area mo ho eiki ke nau whiri. Kulahe a beto ai u options pa koe u whaunga pe koe u whainga maari i ono whiri mea koe tui. Pea kua kakato e u turiki. O hau mai ke whiri e tui kone ta anoa ke ai patoa. Ta anoa tai mahino ke ai tai ilo historia mo koni stutone. Ka kei te whafoka tonga maaro. Malo opito e profesa pa go tu mahino opito ai konga koni kuta o mai kia he koni stutone ka ko nga ko ta taimi profesa ke watu ke fama opo mai ka wa me ke loto ke fama opo mai aki ki mo ke ta ma vai ta proclama he honi. Malo opito tonga kutui koe ta mai ni ke ko whaose ta proclama pa ko whamalo at ke ti koe ma whenga maari ko whamalo i e lawa le rei. Ta mai ni koe ko ngā mahu inga o pito e ni ta mai ke kamata ke tatala noa ke ko ngā ua koni stutone ke anga o tu o mawhai pure. Pea ko whatawange pena e ao ngātu. E tatala noa mai ke ngā i kupu mahu inga au pito koe ni. Pea ko whia mau ke tau toi ilo loloto ange ke tau koni stutone. Pea kai ke ngata e tau ilo pe ke ngā i kupu koni stutone ka ke tau ilo. Ki ngai whakaukau i he waha a ngai kupu meanga me ene whikau ak whamaman lahi. Koe tau koni stutone, koe ka koni stutone nai whakapuku pe ono whau ki tonga, ne kei ke whakapuku pe ki ngai whakaukau whakatonga, ka koe ngai whakaukau whaka universal, whakamamani lahi, whakakoni stutone whamamani lahi, whakatemokalat whamamani lahi, nai whau ake tau koni stutone, tau whiwhia pe ai, ta toi foki tu oa mai koe nipa, koe kua whakatuku pe koe ke siau ka au mea eni whai mau i viri ke ririu. I ngai kupu koe na tata anoa ki ai kai whafoka atonga, malo mau whanga maari e ka tato ki hoko atu i e wiki ka hau. Malo Kala monua kai peke pe ki a atonga ka taki, ke te koe me whamiri pa peke tonga ko toa pe mana ke tau, au mai ke pe ki a pe mo i tui tu o whalai atu. Malo pito profesa o fatu pe mo e tala monua atu. Ki he pekia ke te koe pe mo. O seane pe mo i family, pe fo ke maananga lo au pe me i ken pelana. O fatu profesa. Malo abito. Malo. Ka inga wha malo lahi atu ke te ki mo tolu.
lama ke mo kau whataha mai mo ki maua i he polokalama ko ia te whunga whanua alo au ki he weekend, tau tō ki whelongo aki pe i he taimi polokalama anga maheni, tu si te wiki ka hau, pe mo e polokalama ko ia te whunga whanua alo au ka mo mea.